และตัวนี้ยัน00 FC และตุยว่ามีจูกันอินเคลและตัวน่ะมัดจังมัดจิงอ่ะปันนี่แหละเมกะกูว่าแต่ที่กระถูกแค่เนี่ยกูว่าไอ้จักเฮ้ยอันจันโดนที่right hand
sang lụt đi rotation khả năng mà khăn đà la thể lâu mì nay khel tu te hi tui vomit tru le zir FC ten nha zir lam hian jersey dum String of trial and on Hadona, tui vomit tru lam hian avar on have don bugani sang luti hi iler don ria win ka sria mất sân chân ấy jersey var lam hate hi tui vomit chu an nia jersey dum mas string trial hi 0 FC ten
Zedral te tuna hian goal an la score lo an machan tran chawa 0-0 ani Mitru laminan goal khatna anon thuna ikhan tuna kan match goal score za chu 1-0 in tuiva mitru lamin ban shuai zanin chu kan live show ko nge katia ani chu chera chu mai mai o te
han 0-0 FC nan goal khat nan draw goal na ban thong bia 1-1 in len draw me kan jersey var lam ha te hi tuivamit 2 lia
vomit true in goal khat an thun to avar lam hi tui vomit true an nia Jefidum ama string trial hi 00 FC ten nia 2-1 in 00 FC hen man troy first half an kel meka substitution siam na hi line B ko ma line lawa tanga luan chua chuan yellow card man oh tui vomit true keeper hi a save nem to khop mai One ani tunan golden fuck puya ha 2-1 tui vomit 1 00 FC 2 Tikan Farsa Zova 2-1 in 00 FC ten man try ani 2-1 ani oh pakpuya kha 2-1 tui vomit 2 lam hian goal khat an thun to 00 FC lamin goal ni an thun to bok Muan puya 2-1 ani tunan golden hunchu tui vomit
team 2 hian goal khat neya first half a 0-0 FC lamin goal hi nei o first half an khel zawa second half an chola hun dei lo chungin game an start lo ne Didika 2-1 ani tunan golden munchu 0-0 lam hian goal ni an nei to a tuiwa mi 2 lamin goal khat 2-1 in 0-0 FC man troi meka second half an khel trep to OZ ral te 40 minutes ania full time an game pum khel hi 2020 ani o ale matchen tran le don an hunom khop me tun matchi hem zo hian 30 plus hoin an khel ve le don ani mi 2 lamin an goal ni na thun zo vele che mai tikhan tunan goal din hun chu 2-2
Frankie kha na china goal kha pomani lo tuna hian 2-2 ani 3-2 ni lawin 2-2
cái công ty mình ra ôi các bạn to à chẳng đâu nào chú còn làm gì nữa tuna hian 0-0 FC le tuivamit chu te angin khel mek zonal C kha 2-2 ani tunan golden hun chu ball hal Roger ani tikhan 0-0 FC lamin 3-2 in man soi mek substitution an siam fu khop mai Roger le bok goal ni ron nei ngal der mai jersey number 21 tikhan 4-2 in 0-0 FC 10 an lead le ta Two lamian goal thumna ron thun velia tikhan 4-3 ani tuna kan goal din hun chu
4-3 in tui vomit chu le 0-0 FC te tui vomit lamin draw goal an thun vele a 4-4 ani tuna an goal din hun chu apat deu em 0-0 FC lamte anin thla da lam hle mai goal te vele Muhammad Khan ang manet zo kanya kanet chu mo Roger Lebok Roger hian in hat trick siam le ta tikhan 5-4 ani nan golden hunchu Amunon khop mai tikhanin 6-4 in 5-4 ani le ta golanin thunchok char mai
munam khomei tikhan tuna kan golden mun chu 65 in 0010 man troi me ka tikhan 00 FC 1065 in tuivamit chu te an hle a 00 FC te an kallen zel tura du sakna kan hlana chuan tuivamit chu te apoi kan ti hle mai tun tournament atangin kan hu to mel lova chuan in tun match zo a hian 30 plus ten an khel le dona no en le chau don nia tan chuan